Angimtala bhanga kulo ngamtala bhakudala ngimshayela ubumnandi ngimshayela ubumnandi yeah akenza ngalutho just uduma kahle ngimshayela ubumnandi futhi ngimshayela nje ubumnandi yabona manje uyayishala yangani yasekhaya manje la ngani yasekhaya iyakholwa phela ekhathi nasilungile umuntu odelelayo mina ngidelela kahle uyamdlula uduma kahle yamdlula Sicebe ngani ngoma ayikhohlwa awukhohlwa uSicebe owami mfana uSicebe umvumo wakini noma no inkosi yamagcokama hayi khohlwa manje uduma kahle nje uthi wena ushaya ingane yakini no angithi manje ingane yasekhaya ayikuthanda ukukhuluma yabo uduma kahle uleke egqula ingane yasekhaya uyayiqula la nje njogo ya Foster mina ulifuna itoho lo unjogo mina ulifuna itoho badlale ngaye bamenza isithipha lapha bathi win 100,000 engawinanga ayikho le mali le nongelo viwin isimalanga nawo ayiyena ephaketheni phela nawo wayinayo 100,000 wavuma ke naye lo nangu umfowethu latha lo wakithi oseMaritzburg umfowethu lo ya shiya nje ukuthi asaxhumani ke mina naye sakwadukelana ngenamba yabo kodwa umfowethu latha lo yani ukuthi nami ngisekho kakhulu emakhaya ngisekho isikhathi esiningi njobe ehlula ukhokha 7.5 akhumbula imali emqashe ngake kwazophuma ukuthi sozomkhokhela ngoJuly omkhokhela ngoJuly yadlula nini kuphane zakho ngibafuna ngabe phela umkhokhelini wazi ngani umsayikhokhile phela iphepha like labhala phela emavikini adlulile ukuthi imali ethu izokhokha ngoJuly i6 phela namhlanje ukhohliwe yini ya asazashimali Bukelo Perfect TV lapha emakhaya konke efinyelela khona igama ngishephato kaManqele ngiyanibingelela ke nabona namhlanje ke ayingiphethe nayo lensiza etalapha kakhulu namhlanje nibona la Perfect TV bathi ubani umnikazi wefortune phakathi la kade ke nithi nefriends izochaza ngomntalapho yini lendoda lesiqhamuka setapa wonke umuntu isithatha isibindi esingaka angeqa amagula nginiphathele phela namhlanje mfowethu kunjani angimukela mfethu Perfect TV siyabonga kakhulu asibonga isikhathi ukuthi nje ugcina usenza uzohlala nathi la awela kithi mfowethu wasuthoba kangaka nje kodwa manje la album awugadla no angithi manje ngisemzini nomuntu la ufuna ngifike ngibone ukuthi isimo sala ekhaya simi kanjani ngibone wonke amakhono bese kuyima ngikhululeka ke hayi mfethu kusekhaya la khululeka ungasifundi nje ingqondo relax nje mfethu no ngiyazi naba abalandeli bakho mfethu abathandi bamaskandi naba asibingelele kumbukele lapha ekhaya Perfect TV lo nobingelela umnikazi wefortune noma imhlambaza efeba semnamathela kube semnamathela ngaba sabonakala umfoka jeqinga nasho ngaba sabonakala umzulu ngaba bombili jini lomnyama njengenkosi ucetshwayo madoda udlula bedlala bathi impisa ngamngani sobe sikashaka uFortla Fennis mude lo umlungu kwelakithi lapho ngibuya khona kwalocation awusuka madoda kwanhlavu iqhuma ngabe indaba zalutho kwamafunza yathi inkosi ayiqeda kunjalo nje uyazi njobe usushila inkosi ayiqedwa ngivele ngiyinkosi yomaskandi sangikhona inkosi yomaskandi yimi inkosi yomaskandi ayikhenye ungadlala abafana bekukhohlisa ngisazofika lapho mfethu asiqale siyithathe ubani umnikazi wefortune udabukaphi nendawo ungene nini emculweni umnikazi wefortune uThobani wakadlamini Sibongo buya kwamafunze kwanocation eMaritzburg ayike dropping ngoba idolobha engithenga kulona eMaritzburg nendawo yethu ifola ngakhona ukuthi siyi Maritzburg but umuntu uyadideka mangabe umtshela ukuthi ngwase Maritzburg athi hayi mfana waselokishini embali cha ngisiwa sembali mina ngwakadinde ngaphezulu emakhaya impela ngoba laba bala kopata elokishini uma owangaphezulu uthi ngwakadinde ngaphezulu ngaseSkopho bathi ngaphezulu empatheni usho njalo ngoba bazi ukuthi kusemakhaya bayazi kugidwa ingoma lapha kudlalwa induku lapha kunenkomo so ibizwa ngokuthi kusemafarm kodwa abantu abaningi eMaritzburg bayithathe kancane ngokuthi basoye bayitshela ukuthi nje hayi kuselokishini nama ngiwazi emakhaya eMaritzburg nje ethi awuyilokishi uma osobantu ombali ngazo lutho uyabona musuku sephansi ke lapho thina ingaphezulu ingaphezulu yabona nje ungizwe uyazi kwelakithi umlamuli phela umfoka Nxele umkhaya wami umkhaya kumlamuli siphethwe inkosi eyodwa uNgcobo
sihlukene ngenduni intombi nje umeshelo nguchitha ngakubo umlamuli hawo nali igama phela lakhekile manje liqhamukapi leli ukuthi umnikazi wefortune hey umnikazi wemoto enkulu no ngizothini kushuthi kuke kwaba mahlandla ngibonakala ngemoto ebizwa ngeFortuna ehlukene kodwa ngibonakala ngenye model yeFortuna ngiphinde ngibonakala ngenye model yeFortuna imoto ke vele ke mina ngomuntu oyishintshayo noma ngabe ngihamba ngencane imoto mhlawumbe ngihamba ngayo u2 years noma 1 year ngiphinde ngiyishintsha angingakabi nebhadi lokuthi ngihambe ngemoto eyodwa for 3 years ibhadi lelo hayi kuyibhadi lelo mfowethu uyabona nje abelungu isikhathi esiningi imoto zabo ngoba zisuke zizintsha zihamba 5 years emva lokho bayiphindisela egarage abelungu mabethenga imoto abayithengela ukuthi beyi-own umlungu usukazi ukuthi mhlawumbe unemoto ezintathu ezi-paid out bese kuba nemoto azoyikhokhela nje azi kahle ukuthi mangabe sebona ukuthi ayisihanjelwe isikhathi a-trade in ubheke lokho ama-mileage kule moto sihambe kangaka uqala nini ukungena la egenceni into engihlezi ngisho na ama-guest bangihleli nawo mina ngiyakwazi ukucula mangihlalele ebadroom lapha noma ngeguest but ngiyazi ukuthi hayi ucula makhono kwesa studio mfowethu phambi kuba ngiqale ngicule ngeke ngawo umuntu osiza abaculi kakhulu noma ngeke ngize ngababala bonke ngoba mhlawumbe omunye umuntu uyobuka ngathi ufuna udumo ngayo mina baningi abaculi abakhona endimeni abakhulu mhlawumbe abokhuluma sengifile yabo kodwa mhlawumbe umuntu engingenza ngayo isibonelo nengazi kahle ukuthi umfowethu sesike sadlule entweni eziningi mina naye sakunyathela futhi njengamadoda namhlanje futhi sisazwana ngiqale umuntu wangifaka nje kulento ngisebenza naye umthetho wakho akala ngi-introducer emculeni umkholwane ngaba yi-manager yakhe sisebenze kakhulu nje nale yansizwa uyazi ke phela indlela ihambe ibe nezikhinzi kuthe nje ngelinye ilanga ngangikhuluma ngise officeini elithize ngeke ngize ngilisho khona usize ngangimfunela lona wayesethi omunye ubaba yazi ukuthi Dlamini uhlalo usiza abantu kungani wena ungathathi isinqumo sokuthi ukucule wena ngathi mina baba ngikwazi ukucula wathi lo baba wake wazama yini wehluleka ngathi mina cha wathi indoda ayithi angikwazi ukuyenza into indoda iyazama bese iyahluleka wathi indoda igive up kalula ngasho nipho ukuthi kahle kahle wafakwa lo baba emculweni wena bangayonto yakho noma usaba kwakungeyonto yami kwakuyinto engangayifuni nomfana wepiki umfowethu omunye wabantu abangigqugquzela ukuthi hey wemfowethu wakungena impela ushaya impela yabo wakungena impela ushaye yabona nabanye mhlawumbe ngeke ngobe sengibakhohliwe kodwa lo baba impela naye omunye wathi hayi wakungene nje wenze uhluleke uzamile nomfana wepiki naye omunye washo ukuthi hayi mfowethu ushaye lo shunu wakho ngoba uhlukile lo shunu wakhe yabona njoba sagcina ke nomfana wepiki kukhona iproject esagcina sesiyenza efaka osibala sasikade thina nomfana wepiki sikuhlela ukuthi kube khona esiyokwenza mhlawumbe ukuyosihlanganisa yabona ngoba ngangade mina ngithi akawuthathe lo shuni lo noma ngawudlala ngobugagu bakhe kodwa awumixe lo shuni lo yabo kwakuze kufike kuze kungene nanokuthi ke exoxa nje ngoshuni wedla amanzi ukuthi ushuni wedla amanzi wakheka kanjani ngeke ngize ngiyeke kodwa lapho ke ngoba phela angisiyo wakhona mina izwa kahle mfethu ngiyazi wayikhipha i-album yokuqala ube EP ngayikhipha i-album yokuqala okwakuyindlaba eyiphika kwaku-2019 indlaba eyiphika ngakhipha indlaba eyiphika kwaku-2019 ngakhipha indlaba eyiphika kwaku-2019 uthoswayini indlaba eyiphika isiqhamuka futhi sibona futhi akamanqwele sizothiwa nomajotha futhi nayo indlaba eyiphika shuthi maningi ziningi indlaba eyiphika la emculweni ekamthandeni ikamuva indlaba eyiphika kodwa yaphuma kuqala umajotha naye wayelwa impi yakhe ngomthandeni lokho ngikwazi ngoba mina umajotha ngamfonela ngidiniwe ngathi wendoda nawe usula wathi hayi bhuti mina cha bengilwa impi yami ngathi impi yakhe ngo-2011 noma impi yakhe yanini kodwa nje wangitshela umajotha azabe nenamba yami angifikanga kahle kuyena ngafika impela ngilwa ngoba indlaba eyiphika
kuke khona lo mfana lo irasta lo abathi usiqiniseke yabona le rasta leli libhorekayo le rasta leli ku TikTok yakakhulu indaba endlaba iphika ngaveza mina ukuthi indlaba iphika umthandeni wayisebenzisa kanjani ifika kanjani kumthandeni indlaba iphika kunomcimbi okwakumele ukuthi ngiwenze ngibambisene nezinye insizwa kwakuwe indlaba iphika lo mcimbi loyo ngaregister icompany nginayo indlaba iphika entertainment uCharles Khuzwayo ezebhala ngami indlaba iphika wayengeke abhale ngami uCharles Khuzwayo ukuthi siba ngindlaba iphika nomthandeni engangazi abantu bamaphepha bafuna iproof bafuna iproof bayithola ngempela ukuthi indlaba iphika iregisterwe under uThobani Dlamini yabo so umthandeni ngamfonela ngimqasha emcimbini wendlaba iphika abafana bamgqumeni nabo ngabafonela sibaqasha futhi emcimbini bafana bamgqumeni nje ngaze ngaphoxeka ngoba bafika downtown la sasinomhlangano khona nabaculi esasizobaqasha oDSD bonke labo bantu laba babeqashiwe even ngisho uKhuzani saze sakhuluma ngefoni naye waye omunye umuntu oqashiwe kulo mcimbi loyo wendlaba iphika abantu abangakutshela kahle ukuthi yebo umcimbi loyo impela sayizi indaba yawo umcimbi wagcina futhi ungaphasanga ke yize kwagcina lo mcimbi loyo wagcina ungiyanyisa indaba le yamcimbi lo ngoba abantu laba esaso bambisene nabo kwakuyibona babethe bona bazokhokhela ama artist mase sifika lapha ngizoxolisa nje ukuxuba indaba ngoba manje kukhona la zilinka khona yabona ukuhamba ihlangane phambili uma sifika lapha edowntown siyahamba siye bank sekufuna ukuthi le ndoda phela ikhokhela abafana bamgquma deposit ayaqala yabamba yayeke indoda sesisebank yabamba yayeke indoda sesisebank kwakhomba ukuthi manje sithi imali ayithiwa izophuma ngolunye usuku imali ayikaqaqeki yabo nje yabala into eningi wagcina ke lo mcimbi ungenzekanga futhi wendlaba iphika bagcina benza umcimbi we-hip hop bewenzele eThembisa wagcina ke nawo lo mcimbi ongahambanga kahle ngahleka ke ngoba kwase crossway bani ku crossway mina kodwa umthandeni ngimthinta ocingweni likaPaul le rasta ngena kanjani ke leli usiqiniseko wathi mayithinta lento yendlaba iphika ethinta lapha na ku live ku TikTok wayesengena uGay uthe mengena uGay laba mbiza ngobhutika ngithi nithi ubhuti uGay mina ngoba nilambile phela mhlawumbe ngazi mina awumbizi ngobhuti nawe hayi bamanqela abamobhuti wangena ku uGay wayesefonela lo mfana bathi uMatshitshi uManyathi angathi angafa futhi lo mfana angathi angafa yakutshela kodwa uMatshitshi wangiphika wathi akangazi mina wathi indlaba iphike kaMthandeni uMatshitshi wangifonela ngenamba anganoma u084 noma u074 engincenga uMatshitshi ukuthi ngifuna malini ngendlaba iphika uMatshitshi wangincenga mina ngeke ngize ngiwakhuluma manje efuna uyidayisa ngisazo efuna ngiyidayisa ngoba sengilwa seyiphume ngisho emaphepheni ngathi mina mzana ungixhaphaza ngifune imali mzana ukungixhaphaza umuntu uMatshitshi wangena wangiphika yeso kwahlekwa ku TikTok ugeza ukuprovani wefuna ukungenza ukuthi uGay mina nginto engelutho noma ngomuntu osanganayo ngoba abantu babona amawutela bacabanga ukuthi uyasangana kanti hayi ukuthi ngoba ngiyasangana umuntu mina ngisuke ngimshaya kusuke kukhona la abhede khona yabo ukuthi ngoba ngikhuluma ukuthi wangenzani umuntu usukazi yena ukuthi mina mangimshaya ngimshayelana umuntu owazoba neqiniso mfowethu futhi ngiyengicela ukuthi uNkulunkulu angathi angambusisa ambheke kukona konke akuzamayo nelotha iwini mangabe ukuthi uyedlala uPholo wakaMakhoba abaneqiniso washo wathi umthandeni before akhipha indlaba iphika ubhuti mina ngezwe ngaye ekhuluma indaba endlaba iphika umcimbi impela ngathi mase ngabona umthandeni esekhipha indlaba iphika naye wesemangalo ukuthi manje futhi nami ngathi amanhlonhlo mangabe ngibona umthandeni ekhipha indlaba iphika ngathi hayi kodwa ngoba uyacula ngiculi yabona emva kwaloko umthandeni usenzani indlaba iphika amaskandi festival le mina ngifeyilile ukuthi ngiyenze ila ngabona khona ukuthi umthandeni angixhaphaza uselapho awuboni ukuvunywa uPaul uvuma ngoba engasekho umthandeni hlabekisa umthandeni mhlawumbe nayo into engekho no hayi ngoba ehlabekisa umthandeni uPaul wengamhlabekisa engazuzani ngoba ngisho ama-album nakho uPaul nakuma interview angaze ngimuzwe mina kukhona izinto ayibhekisa kakumthandeni enenzondo and wengaze athatha iside lami ngobani uPaul ngoba asazani noPaul sasigcinana nje futhi sagcina ecingweni ngoba ngangifuna umthandeni yabo akukho uPaul angabe ekuncenge kumina angazuzana uPaul ngoba phela mina abalandela nginabo mina yabona nginabo abantu vele mina abathi bangithanda kodwa ngeke ngithi ngishaya isifuba ngithi nginabalandeli mhlawumbe nje ngithi nginabantu nation cha anginayo mina nation mina
yabona yini uthi umthandeni uyakuxhaphaza no kungichaphaza ngoba umthandeni wayazi uyayazi naye uyayazi yabona mangabe kuthiwe ezulwini kuyayiwa mangabe ukuthi ezulwini kuyayiwa iqiniso mhlawumbe sofike silithethe ezulwini mangabe uyazi futhi okuhle bathi bayakholwa umthandeni bathi bayakholwa mina ngcono mina ngikholwa mina vele ngusathane nje ngikholwa yabo bona bathi bayakholwa bathi bayamaza uNkulunkulu bethi banzani babazalwane umuntu ufuna kalikhuluma iqiniso ngelinye ilanga uyazi indaba ephika ukuthi yami ngamfonela uyazi umthandeni uyazi anginandaba mina ukuthi yena wakwacula ngayo indaba ephika naku mina ngiculile nami ngento eningi ngiculile nje ngento eningi nami kodwa ngeke uzusho lonto ukuthi siyigama lami yabo khona ingoma ethi ngiphumile kuwangena usengiphumile mina khona ingoma yami ethi niyathanda ukukhuluma ngingena niyathanda ukukhuluma mina yabo ziningi ingoma ikhona ethi sengaliwe angiyona usengali khona ethi ngibajikijele emaweni wekhehla lami le kuyiyona etrendayo angiyena uwe wekhehla lami noma ubajikijele emaweni yabo into mawucule ngayo akusho ukuthi wena usuyiyona kodwa abantu ngokuthi phela abantu basuke umuntu bemthanda umuntu wabona ayikho phela into ongayenza ke yabona manje shuthi wena indlela ayiphiyezi la khona uyitshontsha kumthandeni abantu abaza ngithi uCharles Khuzwayo kagulu engeke azabhala ephepheni engangazi ethi uncengeni kimi yabo uPholo wengeke azavume into eyiqiniso eyamanga wengeke azavuma uPholo amanga encengeni mina ezotholana ngoba mengabe ezoncenga kumthandeni kulesi abalandeli bamthandeni bazomkhonza wezothi uncengani kimi sesisonga lenkulumo umthandeni watshontsha indaba ephika umthandeni wantshontsha indaba ephika yami but omunye umuntu omthandayo umthandeni kuba nzima kuyena ukuthi akuunderstand lo ngoba umuntu mawumthanda amaphutha akhe awenzayo ngeke uzwabone kufana nomfazi mekufebela mangabe ugajwe uthando lakhe wena noma ekudlisile uye uthi bayamsuka elifika umtshela ufika uthi udlamini uthe uyafeba angithi ilento la ngaphakathi kuwena uthando ukuthanda umuntu kwenza ukuthi umuntu abe impumputhe futhi 2019 ithi wayikhipha indaba ephika yaphuma wayikhipha indaba ephika yaphuma umthandeni wayikhipha nina wayikhipha eqala yena nginami angithi mina khumbula ukuthi indaba ephika kwaku company yes engangifuna kwakuyi company yami nginendaba ephika entertainment beregister nini ngiregister mu 2018 noma nini akhona amaphepha wona ukuthi angisayitheleli mfowethu yabo kodwa nje uCharles kuzabhala wabona konke lokho wafuna konke lokho uCharles wengeke azadlala umuntu nje ovela aqhamuke nje afuna ukuzoclaima i-trend yabo ngoba phela kwakuthiwa i-trend kuba ngathi mhlawumbe ngifuna udumo engilifunayo cha so umthandeni nje kutshela ngeke register indaba ephika entertainment ngafuna ukwenza indaba ephika Maskandi festival yes ngisebenzisa igama lenkampani ukuthi ngenze umcimbi ngubize ngegama lenkampani ihamba kanjani ke CD indaba ephika ayitolo mfowethu ngabe ngikhuluma ngangisarecorda kwesinye seyitudo nje sincane ngangisarecorda kwesinye seyitudo esincane nje yabo yabo ngithanda ukuthi ngiye manje kodwa ukuthi ingoma eyincane nestudio sasincane ayinayo ingoma ayingekho lo yadoti ayingekho na ingoma ayingekho bayibona nawe ngiyibona phela kabe babala bokuqiniso akufani ukuhlabelela isingoma emakhaya nokuhlabelela ingoma estudio yabona mawungalalela lo yadoti ngo2019 bese ulalela le yamanje mehlo omkhulu manje ngongibona ukuthi mangithi ngiyinkosi ngempela manje mangicula ngempela manje nami kulonyaka ngize ngathuka ngathi uthi umzala kangithwalisile ngaphela nomzala wami oyinyanga noma ngeke ngize ngimusho kodwa ukhona umzala wami oyinyanga enkulu futhi akasiyo fafabulane ke njengale nyanga zaseThekwini zithi hey ngiyathengisa imithi mina mina ngiyalapha ukuthi akayizwani ke nalento yokuadvertise kodwa ukhona umzala wami oyinyanga ngeke kodwa futhi ngize ngimusho ushile zaseThekwini cha inyanga zaseThekwini uyazazi kancane ziyasondela kubacula abadumile kancane ziyavela ku YouTube yabona ziya advertise ngendlela ezi-advertise ngayo mina ngikholwa ekutheni mangabe ukuthi inyanga zensuku zokugcina lezi ngempela ukuthi ungazi uadvertise into yenza into kumele ukuthi njoba nami iPerfect TV ngiyazi ngemisebenzi yayo abantu bangabe bekwazi futhi abakwazi ngemisebenzi yakho hayi ukuthi wena uyithengisa ngathi uMaskandi umculi kade
awuthwele nje kodwa awuthwalanga ngoma kulokho mhlawumbe umzali ungithwalisile nami ngiyamangala ukuthi le nto le ngicule kanjani lento lapha ngoba i-top le nto le ngishaye kakhulu lapha yazi abantu bavele bethini hayi mfethu ngisacula kulesa studio esasingekho kahle uyasho ukuthi studio vele sasingekho kahle ezingeni kodwa nawe le talent nje lalingekho yabona lapha lalingekho nje kwakunzi inzima kakhulu le nto le angilaleli ngisho kuyilalela le doti lo udoti le nto lento engangenza lapha kodwa ke into engayifunda akufani ukuculisa ingoma emakhaya nokucula e-studio ufuna ube ne-timing yabo mina angisho ukuthi ngiyigagu kodwa mina nginalento le abafana abaningi abafana abancane abaculayo abafana njengomkhulekelo yabona omkhulekelo abanamatalent mina umuntu ke noma ngabe uyisitha ngiyamncoma mina umuntu menze mina mawenze kahle ngisho emakhaya bayazi kukhona ezinye insizwa ngeke ngisisho isibongo sakhona sasibanga intombi nje ngaze umakoti wami oqala ngamkhipha impela kwenye insizwa futhi ayingakamthinti cha wesahamba umhlanga uyazi kulozo insizwa mazi ngibona ngifika emidlalweni zazingixhawula mina zingixhawula zingivume why ngakithi thina uma wenze kahle noma uyinkinga noma ngabe uyisitha yamncoma umuntu yini wabala umkhulekelo uthi une talent wasikhuma ngezithi sitha sakho umkhulekelo ngizothini umkhulekelwa intwanyanyana ngithi ngiyinkosi mina njengoba ngiyinkosi intwana zami zonke lezi yabo bonke abaculi zintwana zami yabo angimthathi njengesitha intwana nje ngishayayo yabona ngishaya yabo intwana enetalent le ngile ngekhalima nje ukuthi intwana ngizongenzi kanje enza kanje yabo ishoda ngento eyodwa ingqondo ayina ngqondo le ntwana iyacula kodwa manje ayina ngqondo manje mina anginalo italent okangako lokucula nginalento hlakaniphile mina yena ushoda ngani yipho ngqondo leyo ndlelani ingqondo yokuyiposition yabona uma isigebengu ufuna ukwazi ukuyiposition ukwazi ukubona isikhala ongashaya kusona ukwazi ukubona isikhala ongekushaya kusona phentana yami le ngikhonzile ngifuna ethatha ama note fema sengithi uyinkosi I know umngani wakhe ngizothini bakhona abantu abaseduze kwakhe abasondelene nami mangabe ukuthi kanjani angifonela ngomthayimisa yabo nawu naye inamba yami mancane ngomthayimisa aye kuba ibar yabo uyibar nje yabo uyibar yena ngiyazi ukuthi ubuye emakhaya kodwa kumele ukuthi ube ibar kanjena nje uyibar nje ibar le yabo uyinkosi yamaskandi ngaliphi ubeko ubani ikhona inkosi yamaskandi nje yona eyakuyabekwa nje yiphi yakuyabekwa nje kulaba ababeyibiza ngamakhosi yiphi yakuyabekwa kuba nami ngiyibekile nami ngafika beyibeka nami ngayibeka mina ngiyinkosi ngoba ngilwela wonke umculo khona ngilwela wonke umculo khona makhona into engiyibona engekho right ngefusegisa ungelovi uke wavalela uDSD lapha kuyikhuphukane zakho ngayifusegisa leyo nto le ngize ngimtalapha nje kanje ungelovi isiqale phi uxabana lapha enkundleni zokuxhumana and abantu abaningi babona ngathi ngiyagula ngilwela abantu hayi ngoba ukuthi mhlawumbe ngilwela abantu kuphela vele ngiyinkosi kuyilungelo lami ukuthi ngikwenze lokho kodwa ungelovi naye wakwangixhaphaza ungelovi ngo2019 besikhuluma mina nongelovi kakhulu efonini senze i-meeting okumele sihlangane eThekwini ungelovi ngasukela mahala eGoli mina ngiyeThekwini odlala no kwakumele ngiyokhuluma naso kumele siyohlanganisa nje yabo kwakhona imbono ethize sasinayo sasikhuluma kahle efonini mase ngifike eThekwini ngilovika kasabamba amafoni ami ngakudlulisa kodwa lokho okuthena ke noma ke sesithintana ngendaba yokuthi uvalela uqhoko ngiposta nami ukuthi uyenza kanjani ukuthi avalele uqhoko yabona uqhoko ludala endimeni lusebenze futhi nomgqumeni umgqumeni uthandwa yiwona wonke umuntu i-experience ekuqhoko akuselona umuntu ongathi ungamvalela uqhoko sekumuntu osekumele ukuthi ahlonishwe ukube abahleli bemicimbi mhlamba basiyo lento abayiyona ngabe bakhanda umcimbi othize ngoqhoko bese uqhoko belinika mhlamba 30% bethathe bona u70% basebenzise igama loqhoko yabona kodwa ngokuthi kunento ezihlava esimbi kumaskandi ngeke ngithi South Africa ngoba ngithi South Africa ngizobe ngikhulumela no hip hop mhlamba
khulumela khona phela ngisho la yini amavenda laba omakhathi ngoba ngikhulumela wonke umuntu kanti mhlawumbe bona bayamhlonipha ngazi baphila ngalo ngibazi baphila kanjani opapa pheni ngale yabo so ngokuthi la kumaskandi umuntu uhlonishwa engasekho umuntu baqala ukumbona ukuthi ubebalekile ngoba engasekho emhlabeni yabo sinalo lo bhadi ke leli likhona nje kumaskandi ukuthi kumaskandi bakwazi ukuvuma mawungasekho yazi nami bakhona baningi abantu abangithukayo kodwa mangathiwa namhlanje ngifile ukhona uthi hey bekuzama kodwa lokwenja bekuzama lokwenja man kodwa akazazasho ngiphila yabo impela njengoba umgqimeni bewuyinkosi emaskani esamvuma sonke futhi mayezibeka ethi inkosi savuma sonke ngempela kodwa bakhona abakuphikisayo lokho ngoba iqembu eliphikisayo lihlale likhona hayi ngoba engekho good umgqimeni ukuthi umuntu usuke edlala inzondo yakhe bakhona nabaphikisa ubukhosi bakho bakhona nabaphikisa ubukhosi bami kuvele kumele bengiphikise yabo kuvele kumele bephike ayikho inkosi engathula ayikho inkosi ingavele kuthiwa inkosi bese wonke umuntu avuma fana bagwavume njengoba begwavuma bephike yabo bakhona baphikayo bakhona bayaphika hawu bayaphika baphika ubukhosi bami bahlala bengithuka bethi inkosi yaphi nginkosi lokuphika kwabo kona okungenza ukuthi ngibe inkosi ke nginkosi impela sanibona nikhipha osibali phela manje sabakhipha osibali awuthi ngicobha uVasilina kanti akudliwani la ekhaya amanxele hawu sengilomgqotha umlomo cha kuyeza nabo nje balungisa hayi amanxele kanti inyama nje iyashisa kunesikhathi ehlisa shaya Steve ngoba manje ungitshela ngosibali lishumile leyo sibali kwenzakalani hayi iqembu nje elithokuthokozile futhi ngaduma kakhulu ke phela lapha amaphumbo sibali umuntu watrenda lapha yimi utrendusa yini ngiyabhimba nje yabhimba la endlala yaphi abanaki ingoma lapha la nginengoma ezu4 gospel ngoba zu12 ingoma lapha umuntu wakompose ingoma nga4 so nginengoma ezu4 sitshena ungazi sibuka nabantu aba 2K nabancane yes kufonwa yiwena yes umnikazi wafortune la fonwa ubani njalo ungaze ngikhuluma hayi why ngifuna ukwazi ukuthi iqembu lifonwe ubani iqembu lifonwe yithina sobathathu ayingeke uID ife nabantu abawu3 ukhona oyedwa wafika naye okusho ukuthi mawusho njalo ke angithi lapha ebholeni leli lamaskandi thiwa umuntu lapha wayijoinela basho njalo phela basho njalo khuzana lapha bathi umuntu wayijoinela lapha makuthi sisala kanjani thina nabanye phela zabuza insizwa ukuthi sisala kanjani bathi umuntu wayijoinela okusho ukuthi uvuma lento ukuthi into uba khona umuntu ozoyiqala ayinto yaqala mfethu okusho ukuthi nebhola amanxele same thing ukhona waba ne ID ukhona waba ne ID futhi banamanga mebethi umuntu wayijoinela bazivalela lapho ngangitholanga ukuphawula angaze ekuvaleleni kuyena ukuthi ngingena kanjani ngikhuluma ukuthi iID isuyiqalile nami ngitholakala ngokuphawula ukuthi osibali baqala ubani ke manje angithi wena yes umnikazi wefortune kuba umfana wepiki sodubula uqokodlela imbongolo yes ithina sobathathe sabaqala nje osibali lapha na kumuntu onengoma ezu4 ngase ngangena ingoma eyodwa kasodubula ngangena eyodwa kamfana wepiki okushuthi lapha ingoma ezu6 angiculanga yes yabo ngikhona kwezu6 angikho kwase kwatrenda mina kwatrenda ukuthi ngiyabhimba bahlula ukulalela lezi ngoma lezi ezu6 shuthi lezi ezu6 phela bayifuna ngithi zinami ezu6 izona bakuzwa kuzobanela bathi ayabhimba le ndoda no manje bona kwakumele baye kulezi ezinye ke ezu6 ke balalele so kodwa manje usukabone inbox bathi beza nini osibali ukuthi nina futhi wayengibuza mina ngoba phela mina kwakuthiwa ngiyabhimba kwathiwa ngisuswe lapha kuleli qembu kuthiwa ngikhishwe eqembini lethu esilakhe nabafowethu ngoba mina ngiyabhimba kodwa bona babuza mina futhi ku-inbox beza nini osibali manje abantu uzungazi ukuthi abantu yini into abayifunayo kowe nomthelela ukukhuluma kwabantu ukuthi uyabhimba ukubona ubiqembu lakhe ibhanya sephindaza libona no ngizothini kwasilimaza kakhulu nakho lokho ukuthi abantu bekhulume lokho abakukhuluma ngoba iqembu lalinenhlelo eziningi okwakumele ukuthi
lihambe kuzona kodwa abantu bagxeka lo hlangothi uke lolibe ababeligxeka uma Manqele imoto uyayazi ihamba ngamasonto awu4 mawuzokwazi ivile elilodwa kusala amathathu ke kufuneka ispe wheel yes kuyima izokwazi ukuthi isuke lapho iye phambili yabona so mina isinqumo engasithatha ukuthi mhlawumbe osipali basazobuya basangabuya futhi ngathatha isinqumo sokuthi mina ake ngigxile kwibrand yami yabo ngeke ngikhulise ibrand yami bak understand futhi abafowethu lo ukuthi hayi umfowethu ngoba usagxile kwibrand yakhe ngoba abafowethu bayangithanda nami ngiyabathanda futhi okushuthi njengoba osibali bengaphumi ngingekho nabo makuthiwa abekho mhlawumbe kuthiwa akekho usodubula ngeke sabakhipha nomfana wePick thina osibali sobabili noma kuthiwa akekho futhi umfana wePick ngeke sabakhipha nosodubula ngoba thina siyathandana noma abantu befuna ukusixova kodwa thina siyathandana namanje uqhoko mina ngiyaxhumana nalo umfana wePick ke umfana wePick ngesikhathi esiningi ngihlale nginaye ke angihlukani kakhulu nomfana wePick umfana wePick nje ngihlele nginaye kakhulu umfowethu wazi ngisho ekhaya phakathi wazi ngisho ekhaya phakathi umfana wePick kodwa nje usodubula ubhuti njoba nje kade ngisho nje ukuthi ngitoyitoyile nami nabatoyitoyayo kumcimbi lo wakulonyaka kaNgelovi kusaveza kona ukuthi mina naye siyaxhumana nje kakhulu futhi naye ngakutshela futhi ukuthi hayi umnikazi wayo usho njalo athi umnikazi wayo athi umnikazi wamashethi angithi la mashethi lawa biza isasiwashayela lapha koSibali lawa biza u30,000 abantu babekhuluma ngala la mashethi ayibe 30,000 30,000 lilodwa liyashethi kwakungabona akuwaphesheya kwakungabona ukuthi isho 30,000 lele phela Manqele uzoyazi kanjani 30,000 Manqele ngoba unayo hayi uzophika ngoba unayo Manqele le nto yathi ngwaphesheya le nto Manqele phesheya eNew York eNew York Manqele ngakuvezela ipassport yami mina Manqele ngcono kube futhi ngiyiphathile next time zokona ngibiza ngikuphathele ipassport mina ngeke ngafika eBrazil eSão Paulo ngafika eTanzania Dar es Salaam ngafika eKenya eNairobi ungangikhumbuzi lezi zinja lezi zizosuke zithi manje angazi yabo kanti ngithanda ukuplaka kancane yabona ngihamba kakhulu mina Peru Port of Spain eVenezuela ngaze ngaqonywa intombi yomlungu wathi umfoka Shembe esasebenza naye athi Dlamini sizokushiya thina ngoba wena uzela ukuzojola le emsebenzini bephethe umona njalo bephethe umona kade baqa ukudlela umona abantu mina nginkinga mina nginkinga mfowethu mina umfowethu eqo nginashebo mina umzuku hamba bombili mina ngwajalimane ngwadiki nangingafuni mhlawumbe kuba bawu4 koSibani noma nibe u5 nanifuna nje u3 uyapi la koSibani kamara u4 koSibani ubani manje us4 uJaifa ingqino yomsakazi wavuma futhi umntaka amadlo sekumele kuyosetshenzwa uJaifa kasayibamba ingcingo hayi ngiyakutshela wena ukuthi obani abasebemshintshisile yonke into nakhuluma naye namchazela ngeID yeqembu ya understand uyavuma futhi wavuma nje akukho akuphika mfowethu akukho akuphika nalo usuku leke studio asatholakala efonini kasatholakala efonini foni sibanje umuntu kuthi ubhuti busy ya record akasabuyi okushuthi khona ababese bemsethile eloko anitholanga after noma nave namnyeka no ngavele ngamnyeka mfowethu awuphina angikwazi kuyincenga insizwa mfowethu mina sihlama sensizwa ngesikhothi hayi sihlama sensizwa ngesikhothi mina igosa lami elangipheka mina specially umfoka Mncwabe wathi sihlaba sensizwa ungalokothi usikhothi insizwa ungayincenga insizwa ngaphekwa omunye umuntu mina insizwa yayingakwazi ukukhuluma yizeke umuntu esafunda ukukhuluma kwale mculweni ngiba namahloni ngale ndlela le uthola ukuthi sengiyinsizwa gcina manje ikhuluma kangaka italabha kangaka ngoba
ngifundiswe ngenhlonipho mina mfowethu. Yes. Ngifundiswe nje ngenhlonipho ufuna ngize ngikusho lokho igosa lami yilo elangipha uthando luka baba ngoba mina zange ngilithole uthando luka baba. Kodwa igosa lami la ngifundisa ukuthi umuntu wesilisa unalo uthando akwazi ukunikeza ingane. Special umfaka Mncwabe. Hey mfowethu leyansizwa leya. Ngithi insizwa kodwa mongambona ubaba khulile futhi. Yeah. Mhlawumbe nakubaba ongizalayo ngaphinda ubaba. Kodwa ngokuthi besisensizweni eyigosa lami thina ke ngakithi noma ngabe umpunga kodwa uma usebuthweni lethu ugida nathi ingoma kunale gama lakho lelensizwa sikubiza ngalo impela ngithi wethu mangabe ngithi wethu yabona mangabe ukuthi uspecial ngibize ngospecial njobe uspecial khona nezinye insizwa omunye ubaba wesebenza esikhoma bathi uSomnews sasithi salwa Somnews mayegeda khona nomunye kuthi uSpanel yabona obaba labo khona omunye kuthi umasheshisa obaba labo kodwa ensizweni sibabiza ngawo amagama ensizwa futhi akubhlungu ndawo nabo bezwa besho bekuphuze thilo yabona umuntu methi phuze thilo ngisuke ngazi lo muntu wangakithi ke lo umuntu wangakithi umuntu ongaziyo ke lapho ngoba ngisho ngigida ingoma mina yabona ngibuke manje ngoba phela sengathola umzimba khona ivideo yami ke ya trend lapha ifakwa ilenja lo Mthobi sisithole lenje engaganiwe lo ikhuluphala ingaganiwe lenja le ifaka ivideo yami lapha ngigida mina sengaba nesisu mina manqele ngangigqoka size 28 ngangihlaba mina thina sigida sort of unyawo lutha lobo umzansi ngangigida unyawo mina libuye la zokutshela insizwa zangakithi ngangigida unyawo libuye la ngagida emkhomazi mina kwakhala intombi babe ngasike ngoba ngangidume ngelika phuze thilo abanye ngangidume ngelika Dlamini yeah Mfethu siyabona iyaphuma isidi lonyaka talapha wasana bashayelana abantu basukelelana abantu akusikho kokuqala mhlawumbe ungabuza ukuthi ubani wenzeni mhlawumbe ngiphendule ukuthi ubani ngimshayelana ngikutshela umshayelana ukhuzana yazi umgodi umshayela ubumnandi wawokuqala nje umnandi umgodi kashibuleka yabo umgodi kune group eyasungulwa ubaba uSomnandi Sothole yamaskandi ngizothi yasungulwa wena angikho sure ngoba ngafika isivuliwe angisakhumbula ukuthi ubani wangifaka kodwa uMajota wakwangitshela ngale ya group before adlule emhlabeni ngamtshela ngathi ayangeni mina lapho ukhona kodwa owagcine ngilanda wangifaka kule group azange ngize ngiyifake yes ngangena kule ya group leya group uma kukhona umuntu oyedlulile emhlabeni oyiciko noma mhlawumbe onamava ngoba kwake kwakhothama ngisho isilo yes sasendlonkulu kumele ngwehlisa umoya uma ngikhuluma ngomuntu omkhulu leya group ibihlanganisa imali bekwamacika amaskandi ehlanganisa imali uma kukhona odlulile emhlabeni so ngafakwa ke kuleya group leya uma ngifakwa kuleya group ngifakwa Phukele Manqele ngangena kuleya group namaciko makhona umuntu odlulile onamava emhlabeni amacika ayanikela bephelele nje abaculi yabo yeah lalukhona uGqoko ngibala abakhulu ke yeah wekhona umfana wepiki ekhona umthandene ekhona uKhuzani bekhona abaculi yes bonke yabo nalolu vuco njoko yabo lalukhona lonke so lapha egroupini ngiyahlanganiswa ke makhono odlulile kuthe kusuka mfowethu kwakhulunywa indaba ukuthi akube nomhlangano kwaba nomhlangano obanjelwe eJozi kuyokhethwa usihlalo waseThekwini usihlalo waseGoli yeah mangaphosisa ubaba uNzimandwa abagqobi wakhethwa njengosihlalo waseThekwini mina ngakhethwa njengoshemen waseGoli ngangade ngikhathwe nomfowethu uMgube kanye noShwi sobathathu saphuma ngawudla umhlanganiso ngaba ushemen wakuphi eGoli emva kwalokho kube sekuchuma lento yebhola yeah
uma kuchuma lento yebhola ichuma kanjani lento yebhola singayazi thina lekwathi uyayijoyinela khona kwathi uyayijoyinela ayikho into engavele yakhelwe emoyeni iqala umuntu into eyedwa noma bayiqale bebabili beyikhuluma bavula igroup bebabili besibebizwe sithathu kanjalo sihleli nabo abantu endlini la sebeyaphuma bona bokwakha ikhokasi ngale okuke kwenzeka kulonyaka odlule kade kuzoba impucuzeko ubaba uSomnandi kwangena ivoice note ethi hayi Maciko sengikhulumile noGwazela angazi ukuthi wekhulume yabo into enjani ayi sabhekana sonke egroupini ukuthi lenkulumo le yayinkulumo esingayazi yabo yayinenkulumo esingayazi thina bangithinta abangidla mina uthini usothole lapha ngithi hey bafowethu lenkulumo kuyacaca ukuthi ngeke ngibabale ngoba abantu yabo bayawesheza mina ngiweshezi mina yabo nginenhlonipho kodwa ngiweshezi ngabatshela mina ngathi hayi lenkulumo le ibiya kwenye igroup usothole udidekile njengoba eyifake ngaphi ngene ngemistake ayizile kuthina futhi khona enye igroup ekhona yamaciko yabo nako ke kulonyaka lokuvele kwavela nango ke sekusuka izinkulumo zababa usothole noqhizile zisuka kuvela ukuthi bagejana egroupini igroup esingayazi thina igroup thina siyazi ile yakhe ubani ubaba usothole ngiblame umgodi ke kulento ngobani umgodi uyena obukeka ehamba phambili kule nto ebhola uyena ubhongoza phela kule nto le yebhola yabo so ingakho ngithi mina umgodi umnikazi wale yanto ubaba uSothola kanacala kodwa umgodi wasibandlulula ngokuthi thina mhlamba saziwa ndawo yabo wayesephuma ibhodwe lakhe yabo nomhlamba akakwazi yena ukuthi alandele omunye umuntu ufuna ukuthi yena ahlale kulandelwa yena bathi mina ngibona uGrong bakhuzane la ngani uyawazi ngani umkhethiwe ibona basegroupini ukuthi abe phambili wena nje uyamshaya Justin phela ikhanda ilona elishawayo mfowethu ahlathi ukuzana ikhanda ilona elishawayo awenza ngalutho uyamshaya just for fun no yangiyenyisa nje le nto ayenza mfowethu hayi ukuthi akangenza ngalutho le nto ayenza yangiyenyisa le nto ayenza le yokuthi aphuma yokwakha igroup ngale yebhola bakhona abafowethu lapha egroupini namanje sisekhona kule group leya umuntu uyabona ngiyathukuthela uma ngitshela ngale ndaba le bakhona abafowethu egroupini namanje kuukuthi bayasaba phela bayasaba abantu mina ngazi ukuthi into esathwa abantu ukuthi ubigwala usaba omunye umfana komunye umuzi nawe insizwa noma usaba ukuthi mhlawumbe uyokubulala uvela usazofa manje fuseke umthandeni wenzani ngo ichazelile wantshontsha indaba eyiphika nje sichazile leyo manxele athi kuphuza mina kudakwe wena manxele phuza mina kudakwe wena uthi ngizwile ukhuzana ngizwile umthandeni ngizwile umkhulekelo wathi wemavukane ningisaba nangiphethe lutho esandleni ningisaba nothi mina yazoyifortune ungisaba cha wathi wemavukane nami ngangisayivukane phela ngasesikhathi akhumbula ngantshela ngakhipha amasimbi alpha ngangisayivukane nami phela insizwa umigigi yangesihlangisayo igiya iza kunina nizinsizwa ngeke phela sisonge izandla ngathi singo aunt ngavela ke mina angithi uyani wathi simsabana ngirong yini mina umuntu methi simsabana bese ngivela mina ngithi mina ngunqini ngamnikeza inselelo naye wayesengidalapha naye ngithi wazwa ngidalapha ngentshebe yami le grey wathi sengize ngaqhakaza ngisho esilevini wathi ngigudla indonga zasethembisa hostel nakaze ngihlale nase hostel ake mina wathi yivukane edala wathi khwesha amadala ahambe ekhaya yiki ngoma ecula ngebhesi ayikhaya njoba ngibaphethe ngayo ibhesi yabona size ku Samson Khohlo baba unjoko angimtalabhanga kulo ngamtalabha kudala ngimshayela ubumnandi ya akenza ngalutho just uduma kahle ngimshayela ubumnandi futhi ngimshayela nje ubumnandi yabona manje uyayishala yangani yasekhaya manje le yangani yasekhaya iyakholwa phela ekhathi nasilungile umuntu odelelayo mina ngiyedelela kahle uyamdlula uduma kahle yamdlula Sicebe ngani ngoma ayikhohlwa awukhohlwa uSicebe owani wemfana uSicebe umvumo wakini noma no inkosi yamagcokama hayi khohlwa manje uduma kahle nje uthi wena ushaya ingane yakini no angithi manje ingane yasekhaya ayikuthanda ukukhuluma yabo uduma kahle uleke egqula ingane yasekhaya uyayiqula la ayifuni yangani ayizwani nento engasile manje mina ngithi sikhona phela ngobhuti bakho ungakwenzi lokumfana yabo ngimshayela ubumnandi naye ngakukhumbuza nje abantu ukuthi njengomsezana
Umsezana wangena kule group le Rasta leli libhoreka yabo le Rasta liyabhoreka kodwa ngisola indlala kule nto yeRasta ngempela ngoba akekho umuntu ongahlalela ukuthi adelela abantu usuku lonke phela iRasta leli ngempela liyachitha iparish leli yaRasta ngoba ngirecorda ngempela fika athi umnikazi wefoshona umnikazi wefoshona ucula amasimba yabo indlala yabo sengizeka lithola ukuthi iRasta indlala uNkulunkulu wami yabo ngiunderstand nomgodi uhlala emele igama lomgodi mengamile kumgodi uma ngami yabo so baphatheka kabi ke bonana ngoba ngempela ibrand yomuntu uyayilimaza liyachitha iparish ngempela yabo yachitha iparish iRasta ngoba wemfowethu lo muntu ke ngena abantu abawo 800 kulo live wakhe akhulume ngokuthi wena njengoba ubuye studio ubhedile yabona lo muntu wenzani lo muntu lo uyakubulala lo muntu lo so kodwa ngisola indlala kulento uNkulunkulu wami ulambile yabona mina ngilungile angadelela ngegama lami angeke ngize ngimzonda indlala uNkulunkulu mezolala edlile naye yabo kungaze kuyobhema kulala estradini yabo mhlawumbe phela uyayithola imali wena uthi nendlala ngo 8 rand laba be TikTok ikona ngithi ngisola indlala usukenzela ukuthi alale edlile yabo so manje mina ngithi hayi igama lami angalisebenzisa noma kanjani ukuze ezolala edlile ngisola indlala so umsezana wangena ngikhuluma neRasta angena umsezana athi ngitshontshe ingoma yami Domasi angazi wathi nethinye ingoma wayicula wathi ngitshontshe ingoma ngaze ethini esho le ngoma yami sengiphumile ku wathi ngishintshe ingoma lapho ngishintsha ama lyrics yabo so wangiyanyisa kakhulu ngoba ngangingakwata mina ngineconsi ke mina nganyanya yazi le nto kwathiwa yasilungisa kwangathi ilungisa kwangathi yaxolelana mina nginjalo ngisho ngathi ngixolelile kanilutho mina khohle angixolelani sidalwa mina ngakhuluma manje into bese ngithi awu ngiyezwa awu hayi kulungile bese ngikuhlekisa futhi bese ngiyazi ukuthi ngife ngubhoqa bushaya nawe wamenza njalo naye umsezana saxolelana ngase ngimbhoqa ngambamba uge wangehlisa isithunzi uphindile namanje wathi hayi uyokhalela imali yakho umosha imali yakhe le mali engirecorda nayo ngaphela ngimosha imali yami wawolawula umuntu edla imali yakhe uthi mosha igwili zidla imali lapha konkonke uyayilawula nisiphuzo 100,000 ukuthi ngawuphuzo 100,000 ungathenga iyuno uyasilawula nisigwili mina ngilawulelani ngidla imali yami noma ngabe akubuyi imali uthi ukhalela imali yakho uthi ngiyokhalela imali yami lento engenza ukumosha imali manje ngokhalela imali yami mina I'm living my dream yabona ngangivele ngifisa ukuba nje ngifisa ukuba umculi yabona ngangivele ngifisa ukuba nje so manje ngiphila ngiyayiphila lento manje ngiphila soft life ngiphila soft life mina yabona ngiyacula ngigqoka kahle kodwa angisiyuswenka into ozothala anginandaba mina newe kodwa ngiyayigqoka zona into ezibiza kancane yabo ezingayifa mhlawumbe kini yabo vele le jacket lekini ningasurvive inyanga yonke ngegrocer nje engayilokhuza engayithenga ngale mali yale jacket mhlawumbe ningaphila 2 months kini yabo angiqhakambisi ke ngoba ikhona into ezibizayo ngempela ezibiza ngempela angisiyo umuntu oyithandayo izinto ezibizayo kangako zokugqoka kodwa nje makwenzekile yini uthi abaqhahle otha phela otha onontanda kubuka nje angithi awu na indima endisinazo nje izizo egqoka ehliziswe ke hayi ungabasho wena ubani isho nje na phela ubani abantu baqhahle nalo mfethu angalayisa ukhosi ethi uThanibe khona uquality khona uquality uyini uThanibe ngathi uyi-influencer phela amaskandi nango quality ukuthi angize ngimnakeke mina uThanibe angazi mhlawumbe ngimnake uquality ngiyamazi ubiyela ay ufaka wona amabhokati lawa nami nginawo yabo asikho isimanga kwibhokati asikho isimanga kwibhokati manje uphe uyasho ukuthi kune ndoda kunempahla nje uyabona lela shirt leli angigqoka intsheni la 30,000 lelo spa wena kunempahla ezibizayo impahla ezibizayo ungathenga ngisho imoto alazi negwili kwamasikhathi egqoka ugushi hayi yona igushi siyayibona yona phela mhlawumbe ngoba iyabiza inana jazz la 20,000 la 21,000 mfowethu unalo nje jazz la 21,000 kodwa ngamtshela limbi le jazz le yabo angilithandi mina into ngiyithatha ngoba ngiyithanda angigijimisa iprice yabo hayi angigijimisa iprice angathi ngiyibhari ngiyabo ngithenga into ngoba nakuyabiza futhi wena ngithengisela le wash leli ngo100,000 ngoba naku liyabiza bese lithenga uyibhari yabona kanti ngilithenge eshine
yayibona leyo nto leyo Manqele Mfowethu so nje ngenzeka vele uthi mawutalapha abantu just for umntalapha abanye vele ubashayela abanye bangona abanye ngibashayela ubumnandi nje abamnandi ubumnandi nje yabona njengo navigator navigator kudala sigudla naye khonsizwe enikweleta lapha eSoweto ngangena ngodlingo landa imali ngabuya nayo ngihamba nabafana bami ngabuya nayo imali navigator nje hayi ngimshayela ubumnandi nje hayi it's nothing personal no umntumazi angumshaya no angakafiki kuyena akakalenzi iphutha yabona mhlawumbe kwenzekile isandla sathi ashelela kobe kuba umnandi there's nothing personal akusoze umkhonto kwaze ekhaya mhlawumbe ngishaye bani usicebi hayi mfowethu ngoba sengifana umuntu mfowethu oyikilelayo ngoba ngimshayelana umfowethu usicebi hayi mfowethu hayi lonto angicabanga ngisho ukuyicabanga usicebi yazi ngendlela alunge ngayo ngibona ushaya ngisho ujive ngendlela ayithulela ngayo angithi ujive wavo phela waqoma ujive mayiseqomela ujive mase ngifuna uculo wami wabaleka ngithi mshayela lokho ungavuma ukuphatha lezi igwili zaseThekwini nayo zaseThekwini lezi zikumaskandi igwili zingiphathe kanjani zibe manager zizokwenza yonke ayikho Manqele into engiyifuna engakwazi ukuzithengela yona so angeke ngize ngifune umuntu kube khona into angithengela yona ngoba ayikho into engakwazi ukuzithengela yona engiyifunayo yes so uyapi kimi ngoba mina ngiyakwazi ukuyithenga into engiyifunayo nawe sasibona usuthe ibhuti bani mina nginayo ubhuti ngisho umhlelo omcimbi mina ngeke ngize ngemncenga uyongiqasha ngoba ethanda ukungiqasha mengaboni ukuthi mhlawumbe khona ivele engayilethe emcimbini wakhe angayeka ngafuseka yabo ngeke kuze kulale kungadliwe kaDlamini ngeke ngize ngilale mina ngingadlile ngokuthi yana akangiqasha ngivele ngiyaphela njengoba ngiyinsizwa nje ngingaka nginemhlanje emithathu nje ngiyinsizwa ngingaka ucabanga ngaze ngodliwe imali yomcimbi othi ubhuti kimi bhuti ba othi mina ngithi bhuti kuyena awakekho ayingeke angahlobene nje ukuhlobana ayingeke mfowethu ayingeke mina mfowethu ayingeke mina mfowethu ngamane ngoba iphara ngeke ngufethu mina phezulu uskiphela umsebenzi abadoda lapha fethu ifuthi sibonela ama views akhuphuke kwi-CD yakho futhi ukhombisa ukuthi bawuthakasele lo msebenzi wakho mfowethu ngisebenzile lapha njengoba ngeke ngasho angazi nami lapha noma umzala ungithwalisile noma kwenzekeni uyena owazi umzala lento ayenze lapha ngoba ngiyabuya nje ngoDisemba futhi ho ngisho ngemali yami nje phela mina angilawulwa ngiyazilawula yabona umkhulekelo wakugejja ingoma ngonyaka odlule ulinda uSeptember uNkulunkulu wami yabona usikweletu ukugejja ingoma kulonyaka ulinda unyaka ozayo shembe yabo mina ngeke mina ukuthi mina ngiyilawula mina yini uthi balinda unyaka ozayo usikweletu lawo angithi usikweletu lawulwa ile nkampani akuyona ulawula le nkampani akuyona ukuthi uzokhipha nini umuntu ungaphathwa umuntu ohlula ukuthayima kwayena uyibhari phela umgodi uhlula ukuthayima kwayena umgodi ugejja ingoma ngoDisemba njengoba ugejja ingoma ngoDisemba funa umgodi usayikhiphile ingoma njengoba kuJuly nje funa usayikhiphile uNkulunkulu wami ukulungisa amaphutha kodwa usalinda uDisemba uzobuya ngoDisemba aphinda ageje futhi uhlula ukupopola yabona uhlula ukuyilawula yena manje ungamlawula kanjani omunye umuntu yabo omzukulu bayaphuma lapha noduma kahle hayi ngoba babegula timing akanayo lo mgodi yebo ngiyazi ukuthi ukuzakhiphe kwakhe mhlawumbe kanye babezama ukuthi bonge iphimbo lakhe but manje leyanto ayisasebenzi funa buke manje funa ngabe uyikhiphe noma iEP ngoma ezo4 kuyiwa kumpucuzeko manje nge17 za August sazocula lento ebandayo ngoDisemba nawe uyayibona leyo nto Manqele hayi ngingifakazisa hayi uyayibona ukuthi uyigwala nje awudeshe lapho ufethu kusaba ukuthi uyesaba bona uyayibona lento uzofika acule yipi ingoma yabo uzofika acule yipi ingoma lapha apha compose uma nesikhathi sonke eza December ngithi mina ngoAugust uzocula yipi ingoma nge17 nomthande nawe ugcina ukhipha nawe udlule usabi Paris lo usabi Paris phela imile entabeni iParis emile lapha phela wafudumeza ingoma ya Big Zulu sengizokuthengela umbayimbayi wedala angazi ngidubula intaba zangakini manje angaze ngisengiyimixa le ngoma wafudumeza iParis lo walekelelwa nawulwa manje imile lapha entabeni phela ingange Carton Center hayi ingange Kilimanjaro le ntaba lo ibona mawuye eTanzania yazi Kilimanjaro ivela kangaka lapha emafini yabona emafini ingaphezulu kwamafu le yantaba leya nama ngiwakholwa ngamehlami
angangiphikisa omunye umuntu ukuthi Kilimanjaro iyawadlula amafu. Uyazi ukuthi ngale kwamafu khona amanye amafu futhi. Thina sigibela amabhanoyi. So imileke ingangekilimanjalo phela manje ngisaqhula ngisakhipha cha uzokhipha kodwa akazi ukuthi njani iParis lapha ngibe khipha 2 ngonyaka manje umbonile khipha khipha iParis imile phela phinda phela phinda angiyabona phinda phela lento ayenzile sekumala phinda phela iParis lapha entabeni kodwa bazonabukelisa mayisekhiphile kuthiwa hayi seyidlula iParis umbele umgodi nawe azoyimbela naye wayifaka phakathi yabo so nje ngitshela umgodi ushawe itiming ufuna abuya yabona ufuna ngabe ukhiphe noma ingoma ezulu 3 noma ngabe ezulu 4 ngeke sikufihla ukuthi mkhulu abantu bayamthanda kodwa mina njengenkosi hayi ukuthi ingane ngisuke ngithi mhlawumbe abantu abayizonde noma bangayithandi ingane fanele ngiyibonisa amaphutho ukuthi hey wena ngokungagcini mengabenze kahle futhi umgodi ngomncoma ngithi ayiwashaya umgodi bonisa ke nangu mhlambe awubonisa uzanefa mhlambe kahamba yofesa ahamba wofesa ugithi ahamba wofesa ngoba umsebenzi akawufuna mfowethu ngihamba ufuna impela ngoba kunzima yabo ngihamba ufuna umsebenzi yabo nje nami ngiyacula mfowethu ngishanga impela ingoma silona abantu abanelwane manje banelwane manje hayi siphikisana nabantu abathwele manje uzongathi bayacula wena kucula bona ilwane ubona abantu belwa kangaka bese kuthuka mangabe sithinta amagama labantu ilwane zalabantu babathwebulile yabo babathwebulile ingqondo yokuya kudala banelwane labantu ingane zamaqhawe ungathini zona uzo njengenkosi it's not too late to go to school it's not too late to go back to school all of them Lusanda khona uzogcina Cwenza siphe sihle Cwenza kuyacula ke lokho kusiphe kodwa it's not too late to go back to school naye akashone khona esikoleni nalomfana lo akangubane lo bani locula nje umjijela kazalwa umjijela phela lomfana lo umzukulu ashafa naye uduma libuye kabile baleni mfowethu uduma umgqumeni wenenhlanhla ngoba lwabuya la waqedwa abangaphezulu kwamahawukela uduma libuye kabile baleni khohlwa ngibalele abaculi nje mhlawumbe ongathi kwakhona oyecula kubo kodwa usedumile futhi udumo okudlula lo muntu noma udumo mhlawumbe udumo oluthi liyamanelisa ukuthi angaba noma yini angahlamba ngathenga noma yini ayifunayo uduma libuye kabili alibuyi kabili futhi ingane zamaqhawe uthe ulusanda khona uzogcina usiphe masuka ukwenzekile sho kwenzekile ya ukwenzekile lo emuhle emakhumana kodwa nje naye angixolele it's not too late to go back to school undodana usimiselwa angakamuzwa but naye still it's not too late to go back to school because uduma libuye kabili ebaleni and okubhlungu manje bathwela abaculi ngifuna ukusho nje lokho bathwela abaculi babhekene nabantu manje i-timing wrong kakhulu ngoba laba banesatanist banenyoka laba ba powerful ngenye indlela noma ungaba ungenzana emnandi ngeke uzudume mfowethu ngeke abantu beze bekuthande ngoba isikhathi sokuthi bathwele abaculi bathwele nawe nje uthwalisile umzali loyo ucishe ungithwalisile yabo kuhlambela ke ixoxe indaba yakhe sazoyikhipha indaba yakhe ukuthi wenze njani ngoba inkulu yona le ngoma le kodwa phela abantu kodwa manje abanye bayivuma abanye bayiphika hlamba kangithwalisile ngoba ngabe bayavuma indaba eyiphika bayivuma unjalo nobukhosi unjalo ngikhona abakuvuma abakuphika ayibona ngoba impela abanye yazi ukuthi mabengena lapha ku Facebook kwami bathi hayi cha uqhulula ama hit yabo hayi futhi uyabona ukuthi impela bahappy kodwa bayangithuka ke ngapha kodwa ngapha bayabuya bathi ukungizothina abantu abathanda mina akubona abantu abathanda ukukhuluma that's why ngithi mina anginayo umlandeli nginabantu nje mina abathanda umculo wami abangenandaba futhi nokuthi wena uthini kumina abangeke bese bengidefend futhi okay ngoba uthi njengenkosi utshena abantu bakunangu umbethe umculo phela umbethe hayi so mahlaya mayogathi
Hey, wena usufuna ngingangeni nje izulu. Akakho nje. Hayi ngoba wenza ngemali yakhe akenze. Ngoba wenza ngemali yakhe mfowethu akenze kulungile. Nginomzukulu ngibe no Duma kahle, uNjoko, uMdumazi, uSicebi. Ya. Labo. Kunjani? Hamba kahle emculweni. Yazi ngikuzwe yabona nje umzukulu. Yeah. Hayi unethalento lamfana 10/10. Yes. Lansizwa le ine talent 10/10. Kuyikona ukuthi silwa nabantu abanenyoka manje. Uma ngabe naye ufuna ukuthi ngempela eyiphambili. Noma ibonakala lento ayenza ngoba ungapheki kwabo. Hayi akawethathi inyoka. Lo wasekhaya ucula impela ke lo wasekhaya. Yes. Hayi uDumahle mina lento angazi ngayi-understand, angazi uDumahle ngazi ngayizwa la ngoma yakhe. I'm sorry angazi uNkulunkulu wami yabo. Ngiyazi unephimbo elihle yena but ayi mina lento yakhe nje uNkulunkulu ngize ngibalela ushukela nje yabo. Ayi le nto le yana mhlambi ngabaphilisi ebaphilisayo mina ngesingana ngeke mfowethu. Dumazi nonjalo? Yabo Dumazi. Kunzi. Njoko ya Foster. Mina ulifuna itoho. Lo unjoko. Mina ulifuna itoho. Badlale ngaye bamenza isithipha lapha bathi win 100,000 engawinanga. Ayikho le yamali le. Nongelo viwina isimalanga nawo ayiyena ephaketheni. Phela nawo wayinayo 100,000. Wavuma ke naye lo. Nangu umfowethu latha lo wakithi. Osemarisburg umfowethu lo ya. Shiya nje ukuthi asaxhumani ke mina naye sakwadukelana ngenamba yabo or umfowethu latha lo yani ukuthi nami angisekho kakhulu emakhaya ngisekho isikhathi esiningi njobe ehlula ukukhokha 7.5 akhumbula imali emqashe ngake kwazophuma ukuthi uzomkhokhela ngoJuly omkhokhela ngoJuly yadlula nini kuphana ezakho ngoba ufuna ngabe phela umkhokhelini wazi ngani umsayikhokhile phela iphepha like labhala phela amaviki adlulile ukuthi imali ethu izokhokha ngoJuly i6 phela namhlanje ukhohliwe yini July usanda kuqala sandokuqala nje uJuly lo mali leyo akayikhokhi ikhuphwa nezakho kanti 100,000 mhlambe isikhathi singalana ukuthi ureflect ku account yomuntu akayofuna nje umsebenzi nawo njoko Umgqilazo Saliwa Sigwebo Gadla acula uMakhombana acula uMakhombana ngiyamthanda futhi ngiyamlalela nxapha ukudla kwezinja kuzimala ngosigwebo futhi umgqilazi yena umuntu oshaya yonke into kaMgqimeni umgqilazi uyishaya into kaMgqimeni ukuthi kunezilwane emculweni mawungenazi izilwane uyocela uzukhipha ulimi ngenkomo ulikhiphe ngaphandle ngenkomo ekhathele ngeke uzwe indawo kunezilwane mawungenazi izilwane uyohlala ekhaya bathwele abaculi bathwele hawo bathi ngeke ubone uma uyibhara ngokubona bona nini oClave phela thina mfethu thina izinto siyasazi thina ukuthi nje ngeke sileke sikhuluma kodwa abaculi bathwela mfethu bathwele nje abaculi bathwele uGqizile noSaliwa uGqizile noSaliwa uSaliwa uNkulunkulu icula yena la shunu wakhe hayi ucula la shunu wakhe ngoba uyazama ucula into yakhe futhi yazwakala into yaSaliwa yazwakala futhi ucula into yakhe njoba yazi ukuthi mawucula into yakho ke iyaphuza ukuthi ifike kubantu kodwa nje uSaliwa uGqizile mfowethu ayi le ngoma agcine kuyikhipha ama album lakhe mfowethu angilalelanga kodwa ku promo cha ngahluleka ku promo kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngoba bamthanda abantu abanye yabo ngiyacabanga ukuthi ikhona ipotential ukuthi mina isikhathi engakaze ngisithole mhlawumbe ngisilalele ngoba nawe uyasebenza usebenzela umuzi wakubo uyinkosi enjani into engabalaleli bonke abantu no ngiyazi ngo-businessman phela ngihlala ngibhizi so kwesinye isikhathi ngidlala ingoma yakhe yodwa yabo noma ngihluleke ku-prom angisabe ngahluleka kuGqizile mina ku-prom ngahluleka uNkulunkulu uLimit noJiva mina uJiva uvela nembe ingoma eyodwa kwi-CD ayovela nembe ingoma eyodwa umculo wakho uyangihlola ucishe ufana nokaDuma kahle
kodwa ke abanye ke mhlawumbe ke uyabaphilisa yabo kodwa mina cha ngihluleka ngithi wona ufuna uLumithi uyacula lo mfana ayacula le ngane yabo fana nomjolisi yabo laba abancane baqulise beculela amantombazane ke phela beculela ukudla izingane kodwa nje bacula bona uNkulunkulu yabo kunamaphimbo lo kuyacula kodwa lo wasekhaya phela uvalile lo wasekhaya mangafa manje uSicebo uyiyena inkosi yamaskandi ideputy yenkosi yamaskandi uSicebo ngisho nginkani nabekani nje egcekeni cha sibekani usho ukuthini Mosebe la kusushiya uSicebo manje cha udlula nje wena waphila namandla Sicebo wena hayi kunzima kakhulu manje ebukhosini inangazi ukuthi kubeyona kanjani ningaze kodwa phela nimzonde lingenze nimzonde mhlawumbe uSicebo ngifuna ngikucacise mhlawumbe ngoba abanye bogcina mhlawumbe sebeseba nesidina kubona uSicebo uDlamini wasemsinga yes mina ngoDlamini ezweni lezone kwanocation kwamafunza ngiyabathanda abantu bakithi kaDlamini so ngiye ngenze show ukuthi ngiyaconnecta nabo Sicebo siyaxhumana naye isinamuva lethu siyaxhumana nabo baningi abantu bakaDlamini ke abaculayo nabangaculi mina engixhuma nayo nabo ngoba ngiyabathanda abantu bakithi mhlawumbe engikona mina kungaweli kuSicebo ukuthi mhlawumbe azabe nesidini umfowethu angazothi no phela bangethuka yabo bangethuka lemculweni yabo so angifisi ukungelina ngamhlawumbe uSicebo athola amazondo ngami yabo asiphumi esendene elilodwa akakaze afike kithi angaze ngifike kubo siyabonana eGoli ngoba uDlamini nguDlamini kodwa ngiyambeka ukuthi uyinkosi izitha zami akuzona ezika Sicebo yabo so bangamfaka basushisa wendidanisha uKhuzani yakhumbula phela kwakukhukhula ngoqoloyo ngivele njoba benomgqumeni bahamba yimosela bashiya mina yabo bashiya mina bahamba bona mhlawumbe uMosela okhonyayo ke manje ikheze courtroom la ayizikini mfowethu now December sibheke kusushisa khona okuphumayo now December umnikazi ofoshuna ngizozehlisa ke kule game ngifuna ukuzokwenza iEP lento enziwa abaculi laba abasafarishayo yabo laba abahluphekayo laba abantu la ngenze ukuthi nawe udayisanga uyasafarisha mhlawumbe no ngizobuya wena uzongibona ukuthi wena uzobona lapho kuzobe ngingaciciyela ngiyabuya angithi manje ngishayela ingoma ngo5 June yes 6 months to December yebo ngizokhipha futhi enye ingoma ngenzela abalandeli bami ukuthi behle kahle kade bengiWhatsApp la inboxa ku Facebook ukuthi manje sewuzibuye ngonyaka ozayo niqhawe no ikhona yokwehla ya December ngiphinde ngibuye futhi ngefull album ngonyaka ozayo ngivele njengoba nginama album ngicabanga ukuthi ngithi indlaba ephika kufike kube indlaba ephika full album kube indlaba ephika EP kube EP kaMnikazi weFortune kube full album kaMnikazi weFortune kube full album kaMnikazi weFortune yabo kuhlanu angaze vele ngize ngenze iprofit kulezi zinto so bothi wena angithengisanga kahle angazi ukuthi uchaza ukuthini ngoba vele ayikaze yabuya leyo mali leyo kodwa uyaqhubeka ngeke mina awumile ngale ubusinessman ngovi nje ukufa hayi angicanga lezo zinto lezo asingatsaki ngezinto esingayitholanga endimeni yabo ungaphanti la uphanta khona bese ubuzotsakela abanye ngento oyinikezwe uNkulunkulu yabo asikhulume ngesi achievile endimeni mina endimeni anga-achieve lutho kodwa nje ngizoloke ngikhona ama-date uzowamemezela ngithi emakhasini nakho ngizowakhipha ekhasini lami ukuthi ngizokala abafana bami labo ukuthi bakhipha kanjani yabo ngoba ngisalinda amaphutha manje azokwenzeka njengoba nje kuzodlala ibhola ngayiqalekisa lento yebhola le bhola ngoba saqhashazwa sashiyo khona amavukana amakhalayo uNkulunkulu amangangenanga kule bhola ngithi lizodlala nge21 ibhola ngeke bayiqukule ifinal ngeke bayiqukule ngiyatshela ngashisa impepha emsamo ngonyaka odlule badliwa nakuloko ngizophinde ngiyoguqa ngedwa lilodwa kagogo lento ngiphinde ngiyiqalekisa ngeke beze bewine labafana labamaskandi boze bebuye bezoxolisa bozibebuye bezoxolisa kuqala bese kuyima bezoyiwina ke indondo okwamanje ngeke mfowethu bawuphula umoya wenkosi ngifuna ukubabonisa ukuthi ngiyinkosi ngempela ngeke beyiwini icup shuthi sushile umnikazi weFortune ngoDecember uyeza umnikazi weFortune ngoDecember uyeza umnikazi weFortune ukhona njengamanje khona ingoma ethi ulawula njalo yebo la ngoma ethi ulawula njalo ngiyakutshela uNkulunkulu wami khona ingoma ethi ngiyathanda ukukhuluma khona ingoma
ethi mina sengale awuxole inhliziyo yami angixolise entombini yes phela mina ngincenge mina angixolise ngisho entombini ngisho inhliziyo ngitshela inhliziyo ukuthi ayawuxola inhliziyo ngincenge inhliziyo yami ngincenga mina yabo so ingoma inkulu kakhulu ukuthi mhlawumbe umuntu ilwana zikho yabo nokuthi mawusuthi inzondo bakuthwebulile vele kuloya muzi loya ngeke ungizwe vele uzongizwa ngathi ngiyasangana yabo ngoba vele bakuthwebulile bahlala besho ngoba bethi ngiyagula mina ngeke ngize ngiyibuza lukhona uhlanya oluganiwe lukhona uhlanya odrive imoto futhi iqala ngalo la kaDlamini yabo uhlanya olugulayo angazi nawe mhlawumbe ngibonile ngazi noma ubona uhlanyani ukuthi ngiyagula bahlala bethi ngizayithobile mina kunalokho engibuza kwe-CD kodwa ke hayi ngomuntu olungile vele mina banqele ngoni wabantu ngangenjena ngoni wabantu njena soni wangabantu yabo manje bazosithuka lapha bethi yabhimba kanti mina ngibhimba phela okay cha nami phela manje asivala mabhodesha bethu ama-handles akhe athini lokufollow ku TikTok @mnikazi weFortuna 2 TikTok bayibhenile i-account yami ekade isina more than 10,000 ama-follower ngiyacela abantu bangifollow lapha ku TikTok abathanda ongafuni yeke futhi @mnikazi weFortuna 2 ku Facebook mnikazi weFortuna Dlamini hayi ngiyaphela ke lapho ke inamba cha ngeke ngize ngiyikhiphe ikhona lapha kuma cassette zabafowethu aba engisebenzisana nabo okunye futhi ngicela kubantu yazi ukuthi mfowethu ngeke ngabasiza abantu benginboxa umuntu akhale ngosizo ngimnike kodwa ngiyangibona ngathi abantu sebeyatshelana ukuthi abazofuna usizo kumina angisakwazi ukusiza umuntu sengingabasiza abantu kakhulu ngisiza abantu engingabazi bekhala ngosizo abakhala ngabo shodinga ngempela sekunzima ngoba mina sengivele ngitshela ukuthi abantu bayathumana noma umuntu ubuya ngenye account kodwa mfethu mhlamba bona inyoni elahlile yaxoxa ukuphulema kwendawo ecishe sisayikhohle eJota mfethu ukuthi uhlangana kanjani neJota uMajota mfowethu njoba ngeke ngabeka ekuqaleni ukuthi uMajota sahlangana ngikabi ngimlusela ukuthi useyindlaba eyiphika waba nenamba zami okusho ukuthi uhamba olalela umsebenzi wendlaba eyiphika online ayiwafika ngaba happy wayesebuye wathi mfowethu ama-backing ngalapha hayi ngeke lama backing yabo awahambisani nalosho unoculayo ngithi umthetho wakhe ushawusha ushuni kaMgqumeni ngoba kwabheka umthetho wakhe ushawusha ushuni kaMgqumeni so aba isiqhubeni kanti nami ngisabhimba phela ukuri yabo so manje uMajota wese ngi-offeration ukuthi angibhekele ayangibhekela ngempela iJotas asebenza sayangibhekela iJotas uMajota nje kuningi angifundise kona ngesikhathi esincane ngoba uyazwa ukuthi yabona bhuti ngonyaka uzofuna siye kayani bhuti yabona bhuti ngikufundisa ukuthi nokuthi wena ke bhuti ngoba unenhliziyo enhle bese uhambe uyotshela abanye abaculi ubafundise lento engikufundise yona ngoba wena unenhliziyo enhle kanti ngeke ngize ngitshele umuntu nangempela izinto uMajota angifundise zona ziningi lemculweni kodwa ngingaze ngize ngitshele umuntu ezinye manje ziyabuya ngempela mangisebenza ukuthi uMajota wesho lento bangibuza studio sikwenza ukuthi la kwe-album Masasimastar ngithi no ngithi uMajota wangitshela ukuthi akayifuni lawo futhi ngize ngazi ngamtshela lo mlungu lo u-event ngathi mina awukwenza ukuthi hayi ngayizwa ngathi hayi uMajota wengitshelile ukuthi lento le ngingayenzi iyabhela sengizwile ngempela lento ayisho sekuningi engakufunda kule nsizwa le yakazungu ngebhadi ke ngoba kunemoto yami eyasuke yagingqika kade eshonile uMajota kwakumele ayobekwa ngomgqibelo udriver waginqa enye imoto yami kulesihlanu kwangiphoqa ukuthi kwakumele ngami ngolesihlanu ngangabe ngisahamba ngoba kwase kuduma ikhanda udriver uginqa imoto udakiwe nje kwaba naleyo nkinga so kodwa ngiyafisa ukuthi ngelila uNkulunkulu angipha amandla lawo engiwafunayo ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngigcine mhlawumbe ngifikile kubo uMajota umfowethu ngiyovela ngendlela efanelekile nje mhlawumbe noma ehloniphekile ngoba leyansizwa leyana ngiyakhala ngayo ngoba ngiyibona igama layo ngathi
lishona phansi ngingaye naku umuntu wagida mhlawumbe noma wasebenza eqembini lakhe angikwazi mhlawumbe ukuthi nami ngilwe bakhona ekufanele ukuthi belwe ukuliphakamisa ngoba kusasa mangathi ngiyazama kuba ngahlamba sengifuna udumo ngegama lika Majota yabo ingakho mina ngumnikazi wefortune nje ozenzela into yakhe eceleni angihotspotting umuntu futhi nje lolu dumo lolo nginalo manje ngingafikanga namgqumeni ngingafikanga nacwenza awulukhulu ungaphuma ngakukhuzana ungaphuma umthandeni hayi suyabheda manje kuncono ngihambe bafethu iPerfect TV umnikazi wefortune part 2 ulindele ngoNovember yeza mase ezokhiphi esekhiphile futhi yamlanda sibuye siyohlala naye la ayithi inkosi yamaskandi le wena mlandele emapage akhe hambe uviwe umculo wakhe ku YouTube or Spotify until next time sidle thina awe